Kurdistan ke PKK'ne cihane İznişin normaliteme ne namusu koleteme ne beçaru befedime jinjiyan azadime. رادیو دنگی گلدن باش کدارن هجا ایرو 22 کانون 2023 روژه اینه و ام با اکتوالاجن آنو بوارنه بله وکی مندزانه دی سر کم کجا پاریس 2023 را سالک در بازده به در انجام ده اوین گویی عبدالرحمن قزل و میر پرور شهید بون آرمانجا کم کجا چی بو؟ چما اوین گویی حتی هدف کرد فرانسا چما کم کجا رونی ناکه و ای سال ده تفگراجلین کرد بکی جان دروشمه کمکوژی پیشوازی بکه مدوی برنامه خود بنرخینن یک جروجه و میادنجی هلبتوی کمپانیش با آزادی ربرا بو به پینگاو بشاندنا کارتان دوام دیگه وی اندام تفگراجلین کرد فرانسا مزگین دمیر و بردفکا سیوانا مجلس جنین ازدی نور آلکش ببن میوانه من بله حکمت پیشی گوت دسر کم کجا 23 کانون یا کوپار لپایتخت فرانسا پاریس پیکاتره سالک در باز بو کرد لبنده عدالتینه کم کجی کنگه چاوا و پیکات و چمان نایرونه کری دوسته که مه آماده کریه ام به هفره بنیرن و پیشرجی میوان مجاران به میوان خوره گوتو پیش بکن بریا سالکی ده 2023 ده لپاریس کولونا انگیهن لناوندا چاندا کردا احمد کایا ایرش هاته کرین کمکوژی دویمین پیکات. ده کمکوژی دویمین ده جی پیشنگین جنا کرد امینه کارا بناسناو اوینگویی هنرمند کرد میر پرور و عبدالرحمن قزل هاتن شهید کرین. ایرشکار کوژر جی هموالاتی فرانسی ویلیام مالات هفته سالی بو و خودی ناسنامه اک قریش بو جالی پولیس فرانسی و دهات ناس کرین. هاته گوتن که کوژر ویلیام مالات بکینا لدیجی بیانیان ایریشی ناوندا چاندا کردا احمد کایا کریه. لپیکانینا ایرشه و جیران فرانسی که چاودیریا کمکوژی کرنجی گوتن ایرشکار نه به فانتازیا سادیستی ایرش کرد. بزانه بون و ده چارچوفه پلانه که ده ایرش کرد. چکاوی تایبت بو و به تایبتی اوینگویی که آرمانجو او کشت. پارێزەرên malbatên sê şehîdan destnîşan kirin ku kujer bi tena serê xwe êriş nekiriye. Devê lêpirsîn jaliyê dozgerê antîterorê ve were rêvebirin têkilî û girêdanên kujer baş werin lêkolîn kirin. Dozgeriya Komarê di 15 Sebatê de ragihand ku wan dosya şandinê dozgeriya li dijî terorê. Dozgerê antîterorê ragihand ku êriş bi tena serê xwe hatibe kirin jî di çarçoveya planekê de pêkatiye. Ew ê di çarçoveya terorê de lêkolînê bikin. Konseya Civaka Kurda Demokratîka Fransa CDKF di salvekera komkujiyê de daxuyaniyek da ûha got hikûmeta Fransa êriş weke êrişa terorê pênase kir. Êrişên dawî yên li dijî Civaka Kurd nîşan didin ku dewleta Fransa dixwaze komkujiya duyemîna li Parîsê weke êrişek etlî nîşan bide. CDKF got sekreterê Partiya Komünîst PCF Fabien Roussel eşkere kir ku êrişa sala 2022 li dijî Kurdan êrişeke terorê devê dozgerê antîterorê komkujiyê ji her alî ve lêkolîn bike û berfirehiyê eşkere bike. Derbarê dozê de CDKF got eger kujer mirovekî dijminê biyaniyan be beriya komkujiyê çûye banlûya Saint Denis û dîmenên wî jî di kamereyan de xuya dikin. Ev banlyo tijî biyaniye û kujer êrişî biyaniyan nekiriye. Di kamereyan de çantayekî reş bi kujer re heye. Saat de 6:42 de li kolana li kêleka banlyoyê jarjor û çek ji çante derxistin û li hev swar kirine. Li ciyekî ku kamera nîne demekekin rawestiyaye û dema xuya kiriye çantayê reşpêre nîne. Çûye navenda çanda Kurda Ahmed Kaya Evîngoyî, Abdurrahman Qizil û Mîrperwer şehîd kirine. Ev nîşan dide ku hevkarên kujer William Malat hene.
جبویجی دوی لپرسینه که برفره بکرن کسین لپشت کجر ورندیتن و اشکره کرن. بله پاریس د تاریخ د عدالت لکوی تجه که اوروپا جیش بو چالاکین 23 کانون بانگا تبلیغونه کرد تبگرجنه کرتاول اوروپا بوبونه سالوگر دوان آکم کجا پاریسه داخوینک دا او بانگا بشتریل هر کسی کرد. TCK گوت جهورین دسپکین ربرime جدا مزرینرین PKK جپیشنگین تبگراجنه یا کرد سارا ساکن جانسز ورگرا تکوشنا گلکی انکار کریه روی جهانی ویگلی روشبین فیدان دوغان و میلیتانا تبگرکه که تمی جوان مایه روناهی لیلا شایلمز بریا 11 سالان هاتن قتل کرن هین هرسامه تزبو سوزامه حساب پرسینه هبو بریا بسالکه جی دی سال پاریسه جپیشنگین تبگراجنین کرد اوین گویی امینه کایا هنرمند میر پرور محمد شیرین آیدن و ولاد پارێزەمەی هێژا عبدالرحمان قزل لە پاریسێ هاتن قەتل کردن. تێژێکەیە هەردوو کۆمکوژیên پاریسێ دەم دیرۆک و ئاوایە wê bi bîr xistin û dest nîşan kir ku ew bi berdewama kompleyeke dîrokê re rûbirûne û wiha domand. Di komkujiya yekemîniya Parîsê de raya giştiya Kurd hemû delîl pêşkêşî dadgeriya Fransayê kirin, nîşan da ku komkujî bo organîzeya mîtê hatiye kirin û kiryar jî dewleta Tirk bixwe ye. Ya ku diket ser dewleta Fransayê ew bi ku li gorî nirxên xwe her wesê nîşan bide, rastiyan bi raya giştî re eşkere bike, dewleta Tirk darizîne. Li şina ku vêyekê bike, bigotina sira dewletê ye 10 salin daxwaza edaletê ya gelê Kurd ji nedîtî ve tê û bû sedema rûdara komkujiyê nû. TCK bi bîr xist ku di salvegera yekemîna qetlkirina evîn goyî Mîrperwer û Abdurrahman Qizil de heman helwestê nîşandan û got dosyaya komkujiyê nexist ber çarçova kuştina siyasî wekî êrişeke şexsiya Fransiyekî nexweş û nijadperest nîşanda. Bi gotina sira dewletê ye tişta ku tên dixwemandin têkiliyên berjewendiyan ên navbera dewletan de ne. Lewma divê dewlet û dadgeriya Fransayê tavlê perdeya sira dewletê ya li ser komkujiya destpêkê ya Parîsê rake û dosyaya komkujiya Parîsê ya duyemîn jî wekî kuştineke siyasî pênase bike û radestî dozgeriya antîterorê bike. TCK'yê dest nîşan kir ku ev 11 salin ew li qadanin û di salvegera yekemîn a şehadeta her sê şoreşger hunermend û welatparêzê Kurd de ew ê bi heman biryardariyê li qadan bin. Got di 23 kanûnê de di serî de li Parîsê em ê li her welatê Ewropayê ku em lê birêxistinin bi pêşengiya TCK'yê bi duruşma ji sala 2013 heta 2024 Parîs tariye edalet li ku ye çalakiyên bîranînê û hesappirsînê li dar bixin. Berdêla xwe çi dibe bila bibe em ê nîşan bidin ku dewleta Tirk wê ji siyaseta qilkirinê nikaribe encamê bi dest bixe. Jin û gelê Kurd wê ji sekna xwe tu jarî tawîzê nedin. Hat gotin tolhildana me wê şoreşa jinê be û banga teblîbûna çalakiyan hat kirin. Çalakiya li paytexta Fransa Parîsê roja 23 kanûnê saet 11 li Gare du Nord pêktê. Li Marsilya jî saet 13 li Cannebiere. Heman rojê li gelek navendên din ên welatên Almanya, Belçika, Hollanda, Swîsre, Awstrûya çalakî pêktin. بله گذارین هجا مزگین دمیر اندما تفگیراجنه کرتا فرانسا میوانه میه لبلیم پیشی بری خواب بدن داخوینیا کجکی جی گوت حتی کجر حساب بدن دوی گلمه لسر پیامه کوردیناسیونا کمانیجنه کردستان کجکی ببانه سال وگرا کم کجا پاریسی داخوینی بسرناوه جبو همو جن گلمه ولات پاریز رای گشتیا دموکراتیک لسر ریا جانا آزاد دمشن هاته بشاندن کجکی دی شخص شهیدین کم کجا پاریسی اوین گوی Mîrperwer û Abdurrazak Qizil de şehîdên doza azadî bi bîranî wiha got. Botan yek jî qadên me ku berxwedan di şexsê jinê de lê gihîştê lûtkê. Lewra jinên botanê. Timî bi cesereta xwe hatine bi bîranîn berxwedan û teslîmlebûna wan ji hemû Kurdistanê re bûye îlham. Hevala goyî jî hevala evîn goyî jî di nava vê kevne şûpiya berxwedanê de jî dayîk bû mezin bû. Sûd û salên xwe diyarî şûreşa azadiya Kurdistanê û jinê kir. Xwe di warê bîrdûzî de kire pirspûr.
د وظیفین پراتیک ده حق بردوزی ده تمی خواه د بردوزی آزادی ده به پیش خست نو کرد لروجاوال دیجیدای ششر جان آزاد برومت هر پیش مشان جبو شورش روجاوا به شورش جنه تکوشین و پیشنگی کرد میر پرور الی دیج قرکنا چاندی دجمن اوروپا د خباتین چاندی ده جهگرد زمان و هنر خوا پاراس لدیج قرکنه تکوشیا عبدالرحمن قزلجی هر تم د ناوا تکوشنه ده جهگرد نرخ و چاند خوا پاراس کجکی به بیرخص کو فرمان کمکوجی دیکتاتور فاشیست اردوغان دا وها گود فرمان کمکوجی اردوغان فاشیست دا میتو حاکم فیدان پیکانی ارکاوی جدان فاشیست بناوی ویلیام دیرو که جاره گدن نشان دا دما مجار ده بکرد مافی مروان عدالت و وکیوی پیکنای دولت فرانسا پشتا خوادا قانون خوین زیدی 200 سالان تاوی 10 سال دسر کمکوجی نه چلیا 2013 نرباز بو کمکوجی رونی نکریه بویا هفکاره کمکوژا دویمین آپاریسه کوردیناسیون گیجه که دسری دجنین کرد بانک لگل کرد و دوستین وان کرد دلسوزی هری راست انجاق به پیکانین خیال و آرمانج شهیدان ممکنه دسری دجن دوی همو کرد لکردستان و اوروپا پاراسنا خواه جوهری ریخستن بکن جبا واکن پارادیگما جان آزاد دموکراتیک اکولوژیک و آزادی جنه بخبتن ریخستمون آخوا خورد بکنداک و کاربن پیشی لکمکوژی و کمپلیان بگیرن کمپلوگران حساب پرسن دسری دجن و جوان ام بانک لهر کسی دیگه ندیچ کمپل 23 قانون نتنی 23 قانون حتی کجر حساب بدن لا اروپا باکور باش و روجاوا و روشلات لسر پیابن وکه شبدارین دوزه تکوش نمزن بکن بله گودارین هجا و کی مگوت مزگینده میر اندام تفگراجنین کرد فرانسا بمریا اول مزگینده باشد بخیراتی وشنامه دم باش سپاس دکن شنها و دویجم زور سپاس جبوکو و دما خواهج بونامه و قطانج برکو کارو خبات براستی گلکسی دل پیشیاوه لبله ام دخوازن و که تفگراجنه کرد فرانسای هون هنکی پرسین مهنش بونامه بنرخینن یک جوانا هلبت ام دخوازن زانبن تبی کو سالک دسر کمکوجره در باز به دولت فرانسا چما کمکوجرونی ناکه و که تفگراجنه کرد فرانسای هون چاوا دنرخینن به مجاری اوا دیمین یا قتلیام دیمین گریدا یا یکمینه ام وی دوجه بله اوا خواتمه کاری خواتمه چه دون سال ده قدیم خوش که ام وی زلال بک فرانسا ام تم پرس فرانسا دادشون ما خوات خود پیش خستن اوا حوالی می شهید خستن VCC قانونی يعني الجريدة ما إيوه يم دجن نكارون روني بكمرة جد لما إيوه قتلما ديمش درخصن هي حساوي وندان حساوي جد دنيا درخص دولة فرنسا دولة فرنسا دنيا كروجني كرد جريون سرخه جد دنيا را بنوك ديرو كي ج بأزدم كل أوروبا إيوه ترسيا دجمن جبر تم هر تم دجمن لجنی کرد برچاوی خود پر مزندونه جو اوه یک جی هوال اوین و هوال اوین کار خواتی خود پر پیش تخست جو اوه جبوی از دجم یعنی ترسا خود دولت فرانسا ساویا زلال نکه یا ده سال درباز بود نکارو حساب بده اوه یا دودیا درخست اوه قتلیام دویمین درخست اوه ان ویژن کی برای فرانسا را ان بانگوازی خود تم فرانسای کلانی فرانسای ان گیش کن دولت اروپایی گیش کرا ان بانگوازی دکن ان دین دا اونچما تاریخ دامانه زلال بکن رونی بکن بله پرساگ منا دویمی جم دخوازن جواب بکن بسایبتی هونه ای سال بکیجان دروشمه کم کجه پیشوازی بکن ام دین 2013 حتی 2024 پاریس تاریخ دا عدالت کویه بله ام عدالتی دخوازن جو دولت فرانسا مجبوره وی اوی بدمه دولت فرانسا جو دینداری کردایه جو بوی وی دینداری کردایه و برسد بده چما عدالت داریه دایه چما برسد ناده اما خواتی می جبر وینه سادجه هبونا می گلی می ام بانگوازی دکن جو گلی خورا ام دوین روژا VCC مهی برای گلی ما همو گوش کلوی داریم برسد بدن دنیای برسد بدن نه هبونا ما گلی ما را بر مفجم بسکنه امیجی سر پیا بسنن. بله.
بله پرسکی من داویش از خوازم من برسوای بدن بسایبتی ایشبر کو چالاکی افدمه که پیام دست بکنه هلبت نرخاندن لسر کمکوژیه سبج از نخلت بم 23 قانونی لپایتخت پاریسه وی چالاکی پیک بین حتی نهی چلی دوام بکن یون دوان چالاکی آنده دخوازم پیامه که چوا بدن ام پیامه که چا بدن ام دخوازن که ام گلی کرد لورا قادا برسه که پر باش بده اروپای گشکی چون اگر که گلی کرد سر خود بسکنه دنیای جیجی فیدی بکه یعنی سالانه اوا کمکوژیانا سر جنی کرد چه دبن سالانه دین هدف کرن ام دخوازن که یعنی برای گلی کرد برسه بده دنیایی بله زور سپاس که مزگین دمیج و دما خوش بونا ما وقتاند اندما تفگرشنی کتا فرانسه هربن قوات بجواره سرکف ندخواست بله دکم کجا 23 قانونا پارده اوین گوی بناسناو اوین بوتان بناو خوی مال هلبت امینه کارا شهید بو اوین بوتان اوین گوی جنکی چاوا بو چقا سال خدا تا گوشنه پیامین ویچ بون دنواسو 2 سالانده تا گوشنه که چاوا مشان پورتری که مهم به هبرلی گودار بکن شهید اوین بر هر 4 پارچه کردستانه دا شهید کرد هر اوینی جکل ماده سی توا دخم آوا جیانه آوا هبونه اوینا ولاتی جحمیزا دایکا من کتیلی جبو خواه جبو من جبو زاروکان جبو سبروجه اوینا آزادی ییتو ریا تاوکیری لپایوتی ریا من دیگینه حقیقته ریا من دیگینه راستیه ریا من دیگینه تا جوالات من کتیلی بویوار بویوالیت اوین بوتان 1974 لدل بوتانه قلابانه تیدنه مزگینی دایک بوناوی جگونده هلالته زاروکک چه بوی لوی گوندی وی جحمویان را ببه پیشنگ ببه ری ببه دیروک او امینه کارایا جعشیرا گویانه دیاوی وی ناوی لیدکه او جی پیشی قبول دکه بخوازایره بچان دا ولد پارزیه مزنده به شیر و جهاتیه هر دیو باف دخوازه زاروکیکوان آوکی اوینه هبه جیلی چه بویه دل بوتانیه پیشکتنه چه دبن یکسر پانزور لوه هریمه دیگه سال 1984 لده اوشه مزدینان پنگا و 15 طبقه دست بگیریه به فیشه که به پیشنگی حوال اگید گاهی جمعان دل اوین کله کله جبو دوزا آزادی لده هاو دکاره لجیه خواه بسکنه جخواره لره که دیگره 1988 اوین جوانه که 14 سالیه لیدلوی قاسی دوزا که حمیز بکه مزنه گهایه و سر وقته دبیسه جن نوا پیکی که بقاوتن لیبرا پو نرخ ده جنه پیکی که پارتیا جنه بری خود ده چیان پیشی گاف بگاف لبوتانه دیگره جهویه شهر کسی زیرتر نازدیکه فام دیکه وانچیایان خود هنره شرده پیش دخه ده تمنه جوانده فرمانداریه دیکه دوان سالن تی گوتن جن کارن شر بکه پیشنگیه دیکه خب رخصتن کرن ام بجن زنابینا جنس پیش خستن و سروی اساسی چالاکیاوی دانینا هولی همو بری هر تشتکی به زنابینا خب پاراستن و گریداییه پرزو پکیکی بیردوزیاوی شوازی جانی هنری ناوی لشر فهم دیکه و پیشی خبری خستن دیکه قتل عامه کی قرقرنه کی سرجن تمشاندن hani اف همواره فیزیکی ده همواره روحی ده همواره فکری ده تمشاندن جبوی کو در باز بینا پیشاوی چه به بری هر تشتک افجن بقربه براستی بزنه بکو چاوا خوب پارزه بزنه بکو چاوا امبجن خوب رخصتن بکه پیشنگی جی ارتش بونا جنره دیگه دا آوا بونا تیمین خواسر ده رول دلیزه که دکه مزنده ده تکوشینا لشکری ده به خودی جیه کی گیرین که او مثلا حتی نها دیرو که خوا تماشا دکین میزه دکین
yani her tim mesela gavin heri mezin و gavin ku براستی ما aşama dayın kazanç kirin veki hareketa jin veki jina kurt ew gavane destpêkê di qada leşkerî de hatin avêtin. Ji bo pêşvebirina xebata jinê a azadiyê û hişmendiya jinê wezîfeyên girîng bicêtîne. Piştî demekê diçe cem rêberabû ji bo fikir û felsefeyê apûyî naz bike. Paşê ve digere walêt. Piştî perwerdan rêberabû hê bihêztir e pêşiya xwe zelal dibîne. Ew rêhevala Sekinê Cansız Sara ye. Dema behsa Sara dike, di heman demê de behsa xwe jî dike. Heval Sara destpêkî saha serok tu dît. Ez bawerim hevalekî tije ew deribûne wisa me tu hêşt. Na em ew derketin em devre piştîwan hatin. Piştîkî heva Sara wan derketin em pişre hatin. Min li bir derine de. Mesela berpirsiyartî bi insanek re çiqasî mezin be ew çende ew taybetmendî wî pêşengtî pêş dikeve. û bi rastî berpirsiyartî keseye de heval Sekîne de bê sınır bûye. Girêdayî dew û doza azadiyê ye. Demî balı dikişine ser heqîqetê. Rêkê gelê Kurd rojhilata navîn de qasî hat çareserkirin ew qasî de pirsgirêkên rojhilata navîn bê çareserkirin û pirsgirêkên mirovatî tevî heta mirov dikare bê çareserkirin û ev bixwara sürecekî yanî çaxekî ronahî derbê xewortê. Li nirxandina salvegera Roboskê de bi van gotina gel hişyar dike. Yani em çiqasî bikaribin ser yani buyara Roboskî wekî gelê Kurd hem tekoşîna hemberê vî bilind bikin hemberê vê qetliamê ew qasî em ê bikaribin pêşiya buyarên Roboskî yên duyemîn sêmîn jî bigirî. Li gorî cewhera tevgera azadiyê de jî. Em bêjin tekoşîna azadiya gelê Kurd û tekoşîna azadiya jina Kurd meşandê servê mîrasê hêzeletir pêşketinên mezin û gavên mezin twarê tekoşîna azadiya jin de avêtin em ji xwe re esas dînin. Ji bo hêzbê de şoreşa Rojavayê Kurdistanê berê xwe didewir li hemberê Daişê şer dike. Ji bo parastina mirovahiyê ji dijminê serdemê Daişê rolekê mezin dilîze ku cihan hemû deyindarê wê ye. Evîn Botan 34 salan ji bo 100 sala 22 bibe 100 sala azadiya jinê 24 saatan tê dikuşe. 23 kanûnê li paytexta Fransa Parîsê weke Sekinê Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez hate hedefkirin. Koordinasyona paşkê derbarê pêşengê Evîn Botan de vê nirxandinê dike. Di şexsê Evîn Botan de tevgeremaya azadiyê a Kurdistanê bû hedef. Di 34 salan de li hemû qadên têkuşinê wekî milîtana azadiyê şûreşgera serdemê têkuşiya. Cewhera jinên Botanê bi nasnameya şûreşgerî re kirê yek bû meşaleya azadiyê a gelê Kurd jinên Kurd. Evîn Botan di heman demê de endama konserê veber a kêcekê bû dema şehîd bû. Hevserokatiya konserê bira kêcekê bi van gotinan endama xwe bibîranî. Hevala me li ser xeta jina azad li dijî hovîtî û pajverûtiya Daişê têkuşiya. Bû xwedî pratikeke serketî. Di şerê li dijî Daişê de birîndar bû û ji bo tedawiya xwe berê xwe di Ewropa. Ji kêliya beşdarî navarefên azadiyê bû heta niha timî têkuşiya. Bi 10,000 ji bo xwedî derketina li Evîn Botan û têkuşina wê herêkîn Parîsê û gotin doza wê doza me ye, têkuşina wê têkuşina me ye. Şehit Evîn ber her çar parçe Kurdistanê de şehit kir. Felê ku dernêja me dema ku bi dest bi aktuela xwe kir me got ku yek ji rojava me din jî helbet çalakî û pêngava ji bo azadiya rêbera bûye. Di roja 24 greva birçîbûnê de xizmeyên girtiyan kampanyayê jî miralê re şandina qart û nameyan da bûn destpêkirin. Helbet ev çalakî her ku diçe dorfireh dibe li wan Amed, Mêrsîn, Eden û Stenbolê ji bo piştevaniya ji girtiyan re qert hatin şandin. Helbet em ê vê mijarê û gelek mijarên din ku henin wek hûn dizanin dehê cûtmehê bi duruşma ji bo azadiyê rêbera ji Abdullah Öcalan azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî siyasî destpêkir bû. Em dixwazin hinekê vê kampanyayê çalakîn ku pêk tên peyamên wê çinin em bi Nûrê Alkış berdevka sîwana meclîsa jinên êzdî ku tu pêş bikin. Heval Nûrê dem baş dib xêr hatî weşana me. Heval Nûrê dem baş dengê min tê te? Belê.
هوا نوريت بخيراتي شانامه ام دخوازن هنکی نری نواجه هلبت بگرن هون دزانن یک جرو جوام سرکی هلبت السبا 23 قانون سال بگره کم کجال پاریسیه و یک جرو جوام سرکی جهلبت کامپانیا پنگاواش با آزادی ربرا بویه و دهمانده میدهج بو چرا سریا مثلا گله کرد هم دخوازن هنه که وکا سیوانا مجلس جنین ازیدی بسایبتی هم وی پنگاواش با آزادی ری برابو چاوا دنرخینن چاوا دبینن گلو اف پنگاوا کو دست پیگیریا چقازگاه آرمان جاخوا و جویوشون ده گله کرد لازمه چی بکن هلبت اگر که هم بخوازن مجارا کم کجا پاریسی جم دخوازن دوی درباره دیش نیر نوا بگرد نپرس کری که یعنی پرسون چاوا گنجا ببینیم کارم بکن اما جی برسه بده بله بله کرم کن هوا نوره دنگی متیده بله مگوت پنگاوا کو دست بکیره پنگاوا جبو آزادی ریبرا بو عبدالله جانا آزادی جی پرسکری کا کورت را چاره سری سیاسی اونو پنگاوا چاوا دنرخینن پنگاو تکیجان ام بیجو کو مجارا شاندنا قارتان بردوام دکه یعنی وکی مجلس جنن ازیدی هم و کامپانی چاوا شروع بدکن بله دست بکیده شخص با 23 قانونیا روجه تاریخ کو ما وک جواکا ازیدی ام ببیجن انجی گلی کورت مجیان کریا بله دکسیتا اوین گویا نیر پرور و هروها خاله عبدالرحمن قزلاندا ام همو جانگوری تفگر آزادی برزداری ام ببیرتینن بجنا خالبر مزن بوناوان تکوشین و برخودانوان و هیوی و دخوازوان ام بتوینن هروها ام همو گهداروان دنگ گل برزداری انسلاف دکن دبی کود زندان آدان ما گهداری بکن آنجی لسر چیای پیروز سلاف و رزی ما جوان راهایا ام پشتوانی تکوشین و برخودانا وان دکن حتی داویه نها پنگاوا کو جبوی ریبری گلی کورت دسته کریا شخوا کو جزانن اف پنگاو نه پنگاوا یکمینه کو دسته کریا بریوان جی بگلک کمپانی جدا هاتبو دسته کرن کمپانی جبوی آزادی ریبری گلی کورت یا هری داویجی دم آزادیه یا فیزیکی ریبری گلی کورت کو بگو من هر کمپانیا که آنجی پنگاف کا گوجبوی آزادی ریبری گلی کورد دست بکریم پر بوحتبون و حتی است کجی گهشت بون ارمان جخوا لی اف پنگاوا نها کو دست بکریا ایدی یا داویا و پرجی جدایا جی ایدن جبر کو ایدی پیشنگیا به پنگاوه گلی بیانی کد تشتا هری گرینگ جی اوا کو فلسفه ریبری گلی کرد نتنی بناوا گلی کرد جواکا ازیدی سینودار مایا ایدی در باسی جهانی بویا جبرویجی اف پنگاف جبوی ما لگوری ما تام امبیجن دبیبو اساس ندوی دمه دا دمه بهورتی جیدا اف پنگاف به دست بکرین لی گوتن که دبی مروفش کدری دست بکی ندرنگا جبوی کو اف ریبری گلی کرد گو براستی جی اف فلسفاویا گروز گو همو رنگ جهانی داره خواهی ببینی یعنی جیان که هفبش آزاد آرام دستی که جدا کو مافی جنه دسترا یکمین نا که بجهد بی تنه نجبوی گلی کرد جواکا ازیدی پیدوی پی هیا جبوی گلی جهانی بگشتی جبروی چنده جی یعنی جخوا ام وقت جنن ازیدی جی دزانن وقالی کرد جی ام دزانن نشتجان بشه ام بگرن دست ام دزانن کو هدف کرتنا ریبری گلی کرد جبوی کو اف فلسفاوی پیروز دناوا جهانو دا
بلاف نبه و جواكي بندست لسر وی فلسفه خبر خستنکن و جیان تا آرام نکاربن بجین جبوی کو افندی هبن و کولیوان زیده بن جبروه چنده جی بریا ببیست پن سالا ربری گل کرد هدف هات کردن جبوی کو پلان و پروژه بسد سالان کو پلان کربون کاربن بگهینن هدف ها کو او بخوازن اف کربون لی ربری گل کرد خودیوان وی فلسفه والخاصی پیروز گو بدهان فلسفه خود پرتوکا دا گهشتن گلان تایبت گل کرد و گل جهانی جخوا شاخوی ننها هاتبون بردان یعنی هاتبون بلاف کرن هید دما ربری گل کرد سوریه بو ودمی اف بنگه هاتبو داین لبنان دا هاتبو داین یعنی تشتاكو از بخوازم ببیجم کو اف بنگاوا کو هاتی داین و نتنه ببی بنگاو جبوی آزادیا فیزیکی یاره بری گل کرد و نتنه پرسکریکا کرد چاره سریک بیدیتن حید دمیدا ویش بوی روشلادا ناوین و جهانی بگشتی پرسکریک بین چاره سرک کرن یعنی ایرو چاره سریک پرسکریک ام ببیجن نتنه به کردستان ایدی مایا نتنه به روشلادا ناوین مایا ام بینین گوهیدی اف پرسکریک دناوا گلاندا و دولت بونا خدا ایدی بجه کریا و سرگلان فرس کریا پر جهان دا ایدی رود ده ام الشر روسيا اوكرانيا ام بنرن حين تشترك هولي دملدن دا شر اسرائيل وحماس انجو فلسطين حين تشترك دي افتي شو وحدين افتي وحداكو ایدی اف شهر شخور بری گلی کرد بریا به سالان گوتو ام سر شهر سیامین جهانی جیان دکن ایرو جی انجام کو ربری گلی کرد بریا 10 سالان پیش وقت دیتبو نو گوتو ایرو وقت حینی برجاوی جهانیا ربری گلی کرد وکو هون جزانن دولتا ترکا داگر کر نبهزو قواتا خواه ربری مفیزیکی دیل کرد یعنی با کمپلوکا ببختی و که همه دولت اوروپی و امریکا و اسرائیل جید نافدا پلانا خواه لحف کرن بازار خواه کرن دیسا حینی وقت دمی بریا 100 سالی که چاوا دما لوزانه دا کردستان کرن هدف دیسا حینی او پلان و پروژه خواه بردوام کرن و ربری گلی کرد زندانی کرن به فیزیکی لی فکر و رمان تشتا گرین نه فیزیکیه فکر و رمانه یعنی ربری گلی کردش خود زندان دا کمپلوان والا درخست و شاگرد یوی ایکو به فلسفاوی و ایرو پرورده بونا ایدی جهان جی اف فکر هزیده تر بلاف کرن نه ایرو امبینن گود جهان دا جهان تا ایرو گو کپیتالیزم بالقاسی بقا بحور بو کو بر بهلوشاندن ره الټرناتیو جی فکری ربر اپو دیدیتن او جواکی دی خوازه خل سر پرورده بی اوش بوی ما وگجنین ازیدی پر گرینگا صدم خواجی پر زیدانا صدم که از دو صدم از خوازم دویده دا ببیجن ام وگجنین ازیدی چما والخاصی ربرتی نزیکی خود بینن هم چما والخاصی ربرتی ربری خود بینن جبر کو پلاستیجی د دیرو کې دا ام یعنی دروي فرمانه هفته و چارا کو سسته تواخه 2014 افسر دی جواکه هاتی ام بحثا هفته و فرمانه بری ویکن لی بیا من از بیجم بلکی هفته و فرمانه زیده ترجیبون اما هفته و بنات کرن ادوان فرمانه دا یعنی تشتکی کو وی جواکه وقت جواکا ازیدی به تایبت جنان ازیدی کو جیان گیری
دروي مروفاهي جيان تري تنيا اف جواك جي بوان فرمانا رب راستي همش چاندا خوا زماني خوا اولا خوا جهوري خوا هاتبو دوز كرن يعني حتى نانو آوه في جواكي دناوا جالي كرد بخوشي دا يعني جانا دما انبي بيجن قالت فاتي ناوا جواكي يعني ابي حقيقة بيجن الهمبر در كيفن دبي چما عنوان قوتنا بيجن مجبركو دبي چالكي در كيفن نا انبي بيجن جبويقو حقيقة ربرتيه ام درخن هوله يعني ام بهابون وي آسته وق جواكا ازيدي كو دايك من متاربون بكنجس بي در كيفن كولانا خوارنا ما هاتبو حرام کرن لی پشتی فلسفه وی ریبری گلی کرد کو هر جار از وی بیجن وی میناته گوتبو دنیا دارستانا گلا هری بدوجی جواکا ایزیدیا بله جبرولو جی ام هبونا خوا بفلسفه ریبرتیه بینن ام قدر و قیمت خوا بفلسفه ریبرتیه بینن آدن جی ام ببیجن سدما خوادن هری گرینگ جی پشتی فرمانا شنگاله کو فرمان پیکار بو 12 سوار تفگر آزادی شاگردی ریباتی در باسی شنگاله بون و شنگالا پیروز جب قتلیانا هی مستر خلاص کرن کو ایرو بججنن شنگاله سروی فلسفه خو آوا کرنا و کو هون جزانن دیرو کا ازدادیه دا بی ایرادا جواکا ازیدی یکم جارا به تاریخ دیرو کا ازدادیه دا بو بپیشنگی اجن جوان جواکا ازیدی نونری وان هاتنا هل بجارتن افجی بیگومان بسایا ریبری گلی کرده بله بله هری داوی البته چالاکی بیکتین اگر کو هبن پیامه که و درباره کمپانی دم بگیرن به او خاطر خوش و ابخاز نبانوری بله ام وک جواکا ازدی تایباچی وک جنین ازدی ام نبیجن ام تبلیغی کمپانی دبن ام دبیجن حتی کش دست مواره ام پیشنگی اوی کمپانی بکن کو ام به کمپانی بأواكي هي خطر كاربن بالسرخن وأمسلاف الرزخوا حمود ريكو أملينا جبركو أم وقت وانا مجلس سجن إزدين نالجهتنا أزبخونا هالدالي نمينم لسرنا في سيوان لسرنا في حمو خوردنا ريبا بريا سيوان لسرنا في حنو أندام سيوان مجلس سجن إزدين جواكا إزدين بقشتي سلاف الرز وحرمتي خوش إمرالي رأم بشينم أم بجن بيستروك جيانابي وحتى داويجي أمي بذي فلسفه خو پرورده بکن و جبوی آزادی فیزیکی یا ربری خو تکوشن و برخودانی بکن و لجانگوری تفگر آزادی جی خوی برکن بله نور آکش بردفکا سیوانا مجلس سجن نزدی زور سپاس از وی سراس بکن از نه بردفکا سیوانا ما حتی کنگرما داوی بو اره ما ارک دهارتیا لی از انداما کردن باشه سپاس دیکم جبور سر راست کرنه گلک سپاس دیکم اوان نوره هر هبی سرچاوه من سپاس دیکم دم باش بله گودار نجا و که هند زانه گرتی نازدی دی جی 26 روزن به چالاکیا گریوا بچپونی تبلی پنگاوا شاه عبدالله جلان را آزادی جی پرسکری که کرتر چراسیری سیاسی بونه البت گرتی آزادی به پیامین خواه تبلی چالاکی دبن یک جوانجی جهان önere برای مالباتا خواه پیامکی گهاندیه جی هر کسی رم دخوازن و جی بودن گودار کرد Pegana tercihte şerri hükümet de meşan
ام لقلب خدنا سلوكاتي جرك ام جيب جن ام ازنداني وقلب خو حمود تبدا بطالبتي بانقوازيان من جبو قلي باكوده تجد دستك الإيميل دستك باش الحمود زندانا بلابو والجباكي بلابو يعني سلوكاتي دستك قدرت تجد نتن الهمبري من جبو حمو يعني جرك ام تجد الهمبري خو هي سكن فعمك والهمبري بس خو بدن ببيت تجد اساسا زندانا وقال جهاز خد بكن يعني جرك ام بيشاده بقرن قال ما هي بطل بخدنا زنا خويدا كذا بخدنا ايميل خويدا كذا كو بيشا اب ايرشين تقرن بقرا يعني ام شهاده سنه بس كنت خاطر نفتاوي لي ايميل عليه هكذا انسانه جبوكو ام دابا مجبور بك كو بتش ايميل عليه ومفتاح شهاده سنه الوربك جرك ام بس خبدن يعني خاطر ما بعلم تجدي صالان تيزو ماضم بيسبين صالنا عندك سبي صالين داويش ما تو خبر جينا قد سلوكاتيره يعني قالك ام نقل من غير شيء ايديان بيج بس يعني تقول جباك كي جاورا في شرف شتب يعني هم بيرو متك بخمزنه يعني ريبالي تبي سبين صاد من تجربه تهشت قالك ام ايدي يتخد حمونا كم بيج بس يعني قالي باكل هي بتر يعني بقى سيد بتك مازن الشام بده يعني هذا كلمه نوبه ازادي دقرن سكنا من برخدریان سلام دکن لگری کنی بان سنودان نمیده این پرتر باوای کسی گلی باکول لبی بینا برخد خوی دکره بخواد باور به یعنی سالان نگلیم باکول برخد ترسو خوفی ناف جواگت خواهد بلابده باکول بریجی برخدانک مزن نشانده و انجام بود دیسید کاره بکن برای بخواد باور به بگیرای خود باور به برخدان زنانا باور به امیل سات سر بخم yani امتزانم سالان yani tergan lütfe civaki şebeki taybet demeşandın, şebeki psikoloji demeşandın ama bana şıkandıray ancak yani bu taşbek şandayna, himpıtı bir çaptı sandayna gerek bu berxaderiye gittiği bekirtin yani bakır zindana destekir me destekir bir hamle gerek gelinmeci bir hamle bilindir bike ben kavazyama eve Armanca mec eve yani hamu geri koy velat tariz berxaderi sırav bükün جوانش بانگوازیان هم گویه به چارکی ستاین نهیدن برنتر گوتر بکن herkesi sınav bükün السنة في حمو هبال انجين يفر سيو حاج هبال انجين يفرن حمو هبال sınav bükün بله کدرنی جماعتن داویا اکتوالajin یا به هفته اما به آوازا بریتان تندرک شوه خاطر بخوازل حتی برنامه کدن بخاطر وطن باشه دوری بفرم مavadar yanı verim dixwazim دوری بفرم mavadar yanı verim neserila tu zinaran setiranin xwebiqirim neserila تو زناران ستیرانین خواب قیرم دستی من وی ببین باسکم میبه فرن هرن ولاتی خوبگرن ولاتی خوشو بهشتاق دستی من وی ببین باسکم میبه فرن هرن ولاتی خوبگرن ولاتی خوشو بهشتاق ببینم خون شوان حسرتا لبری چاوان ببینم خون شوان حسرتا لبری چاوان دخوازم تببینم ولاتی گلشی لاوا دخوازم تببینم ولاتی Jin çıkasın lazım böyle, jiyal asın lazım.
برا کریم واره بردان عدالت دغازم جبوی آزادی ربرتی فیزیکی تکوشین گرد باش بوی آزادی اشنشی تکوشین گرد هدف آرمان جان بگشتی اول یعنی زمان ده بنجی بیرکرم چانده ده بنجی بیرکرم ناسنامه بخیر میتونه مادرم دنیا تو دانه چی پیاسه بخیر سوریازای هست گولی که گرنگ هست دشوک هست دشوک که ماما